Чываш шакшыржине, шүлді бері тишуды да таза, вутты да йылдыр хевел хапхи видер дұқса, шылдырзен шудран да шуды шүлібе ұтса житне. Хевел хапхи айбе ұтны жүх бол, хевел херіліхне хай үтнейліне, тазалға ожағымна, шағдан азамлы шудыба шудалма бұшлана, чуне йылдырка шутта жаврынна. Шылдыр жүлібе ұтны жүх чываш, әмітленме вренне. Чун завытне вара, асыранда аслы, бин-бин яғдыр шылдыр земле, ушлық кевин шебішліхне, янраллықне, илемне, біржін пұқса дударна. Чуне дуза житсен, чыдайман либе юрлаза яны чываш. Он юрринче, бин-бин хевелбе, бин-бин шылдыр инжетліхе. Onun юрринче чере таппи, черелих, тенже ушлыхен илердюлле кеви. Шак шыржине чываш, хевел жевлизінден ысталаны катлашкаба ұлцаны. Шымылақ пулман унын жыби. Түрлі ғалы хушинде выл, хой вырынне жыраны, хой жүртне ғыбартны, шемйене жавырны, аджибытине жедендерне, хой шүлне тупмадырышны. Чунран шыранза духаган сазылсен читренемне, чындірлезе, хыйын чылхине дерлене. Тинжей шытсадухны сипсимес курык ачашлық не бұқса. Хуллен кезе жубырлаган выштыр жил ұжылық не бұштарза. Саргайық сассызінден шыранза духаган кевве хыйын дуза. Ширана бұрса жабаган шыфумезен кыбышкине аллыне дытса. Улыға жывараган шумыр думламезене бірерін шыржаласа. Күн гывак түбере ерибен жываган шапшур білетсен тазалық нейзе. Шырдебінжен шыдарса тұқса, шүлеле ындалаган шылгуш таппине демлезе хойын вилем сырчерінде юрадыва жүратны. Шав юраду ына, челхевіне тада да шивешрех туйза илме болушны. Чевел чегеш челхебе сыпка юрлаза, унын можыры адизіне жевірттарны. Унын вейла аллы, суғадытса, шірегіп қалатны, агадуны, тулы бірдесем шырдебінден унын тарыбе шыварынза үсіне. Кымагарангыларны, веришігіра аллыне дытсан вара, чыдайман жываш, юрлаза яны. Унан билимзір юрри, вун өмір бидер пуласылғалла шунат сарза вишне. Өмірзем бидер утны жываш шырбиде дұрық. Уна дизене, мұжырне, ашамышне, узағы дышманын вилім жави бір желзір шулны. Ун күшінден шыбырдатса, таза да сываплы күшілвіріне вери юндумламызем зырғынны. Шавақта барынман жываш, вылмал Аллах талбынны, тышмана жереш кіреш вежекленне. Бігін мен жываш, күшне Усман жываш, тышмана жереш вейла алдызіне чымырдаза шабы жыва тұқтны, хыйын жисне зықланы, хыйын шүртне упраны, унын хыюллы юрри, ымырткайық пуза, ун лажи умен вешне. Шав юравыл, мын асла шызембе, мын аслам жызенжен біренне. Паян да юрла чываш сасы, чываш лақ янрат. Хойындыван жырешінде выл агадывать, тырбу жедендерет, ажизіне үстерет, мұжырне упра. Бин-бин жул каяла хибегех, тенбишне жығыра, веригмагарангыларса, шапшур терілі, алжылы жіне хуратте, чендерлі хапхаумне, инже жула кіскетсе жетне хыназыне кетме дуайт. Савыныш падузаларны жыри вара, ялан хилле, тенже телебе ұрлықне дуйса, келешубе дада тазалықпа буянланза юрлайт. Кыбыклы зыра іштерзе, кыбышка жур жығыра, челлен байлаза, хынезене зыйлатчываш. Юрлатчываш, ташлатчываш, пурнатчываш, чун юррине тенжене барнелет. Авани, пирин келес. Чываш енин искусство жиннизем кыларыма малаллады сатпыр. Она эбе Альбина юраду сывыштада журналист верси бұрып. Яғын хилле паян кегіларымын хужизем, Анатолий бе Надежда Никитинзем. Паян бир композитор ба поедын жинжибе живых рахпаллажы бір. Пирин
кереген сумлы хыны, икшираллы кенеге авторы, вишшире яғын Юры Хайлана, чавашхалық Ширавши, Юхмамиши. Анатолий Никитин композитор, Юхмамиши везене ағалденмар келіштерме. Межіндезе везенде пурныш таппи, чаваш чунин илеме, өмөде шаныже Юрадове. Юратны бураганым, келех пирингерегене, пиринбе бірле чуна ұшса галаш, шүтле, кул. Композитор ба поэт тенджинде чуна тусене сарсавиш. Анатолий Никитич, изир Юхмамиши Ширавши ба хышан дада ұшта балашнышы шақна бігет тіплен білес келеді. Михаил Николаевич Юхмавайбер, Чедебехте парбине ташанах плепер, иртни эмерденбех, тезесін юрайт, он завезен халах юрадайт. Ну и беринде композитор зем, он завеземе нумайш, юрзем кавелермер, инде хурах он биргигаларар, ну уйрмах мана он завезем пиде, килежейше, тытканларыш тезесінде юрайт межінде зесен, ебе уқаларым индеп не передачарадам, уфа голынже консерваторинже веренетимше, вот механикула приехали даврындымда, Шубашкара, Урамра, Михаил Николаевич Падил Булдымар. Ол мана узасын савынжы баларын диставаренен дере, епкаларын уфа голынже дерем, Жамбек Сенбек, композитор булма, эмердене дептезе, о, япла узасын дейп хабаспах, сана хамын сывызыне барап тере, ну, чне бол мана сывызыне пажи, килешсесінех жабынек пұқсадуқырым, ну майже мана пиди килеші, ну уйрмах орғамасам тыраш табырдатса, квакши спелюнда, айха юрадунда, ондан самныне. Но тогда это юрземде. Хаман мажыра надежда дартымда, говорит, о, деконда пиди, ну май, сувызем, поднебехазем юрра, мне ларма улдара сидели. Бара жавгу нехебенде, жав килтесінех, жав квакши спел юрра кавалером. Держана был килиши, ну, биргекскен хаех калаза барахенде. Кайрах па. Вот. Ну, кайраны бы. Время гарам мне кайны купить не вещен. Уфара, да, время чухне. Урхла энергетика, он да пушка цем, взаимохождение энергетика. Ну, моя базис пильдебенде время чухнех. Загир гари печи смогил панже время вунчне. Он да пушка чживал, уйл задрать вал не беленде. Взаимохождение шав тапибу по жамбегенде, калазасында жав энергетика день те приходившие. Шучандал их важите, он да вот подебешен да взаим шав пушка тра пурбу дебенде. Де время чухне вара взаим бана пиде. Сам пуши, сам юрзем квели мешкин. Мышне академия евла музыка ширас и небе время гарам. Ну полностью уж заганама пенде юру батнели тарма лекре. Хаврать вашей страны дешрас террор. Вот ну очень не пошел дома, он беги. Эстрада шулисине кусастель шутламан. Ман тептеле на академия евла музыка. Музыкала пошла по разведениям ширас пенде симфонии, квартет сем. Тогда ты произведение, опера, да, сирма, эметленничем. Вот Шамбек вара ирексерех, шав полностью узнаган хищен, пин надебек семрен, шав юренье, турма тивренье, вот Шамбек скен. Михаил Николаевич, изирбан сумлығын адеремер, чанақта, сырын ядыр, бедем чавашнен бән жахмар, тенжибе баллы. Езірінде пұрде білек бір падалерайынче сықтиялынче жүралса үсіне. Юхмадыр не хизеплезе, хабар хужамада уж тарза, юхма хужамад обузадыны. Изир Анатолий Никитин палач тенех сывы земжирма вышланы. Шак сывы юры кеве хайласы, штам бішванны жизерин, шавын жінден білесті. Мен безекренях пулна, вот мана хам кезім классында беретін учительница, каланне ялан асады да, икимш класса дейт, мешаеть. Вот мешать жизненде, урок вахтенде, потом я епкалады бар мне манзагани в платье, а у нее вышка садимская сирать сидеть. Я думаю, он пуласлах не сам где курна, сам по курнуш платом сидеть, андива паландер. Я принесла лайферин, сам вода блин был мана тиммен, сам не сильно здесь кимшкаса. А так сказать, кимшкаса сильно собой упранзил ман, без кимшкаса сильно собой мара упранзил нам. Взаимно, они просто говорят, хай, где
Сунда хинде, кая союз естественный, чтобы я должен был писать абузас, мана жабсыне ане парнелері, тіленсе қайрым. Ебе білнедірх аннер сирен бұрнышрап пиде пызык вырынди жынат. Межіндезе сен чываш тялезенденде, чываш емде яғанақ херарым хужа болса дырат, ол пидем чунышыне адизене де мұжырне барат. Сапланде барай бірінде, мен педекрен аттесір юлны да ханде атте бірсе қайнам, атте бірсе қайнам, ане бұқса үстеріне, ане педембе бире, пилигазана уразне дыраттын дем, азанне пидематур символна на ялда станостуция согласись. Весь херезер мана авалки жумахсем, легенды зем, преданы зем, истории юру зем бала собраться, совсем сардери асаюза, совсем не пахсан деятла, сав истории не трудности, совсем тем что наблюдение, что называется проблема. Пидигумулла, межіндезе сен камында бузан баян, чываш халық историяне чептесе, она Пулас орузен валиди барзах вармадалиха. Сабла времени жуне, то атом шкал сабрня предебр. История времени дымар. Эльхи система разамбитин дом. Предметом то атом шкал срабушла нам. Пере учитель Иван Васильевич Марков, директор был нам, кинегизм балиси базин. Я показал, что лайфулама, леп, псакай, да, ширап, стази вашим житием мензирна. Размахта сукти ваша, смагазан манда. Талентega айрым, милли халысындегі наунда каламан, жавасым жіне жүк. Варяте бір рока алдырадып қайым скелді. Стадип жавасым тенем курмарым бұл десем, Иван Васильевич бана улар дердім де каламас. Халдан ядым Иван Васильевич міскержін кинегерем, жавасым жіне жүк дедім. Ватика учителем хызем қаласы, пелес келет бұзна едірдесі, бұйдап каламас. Вара прегенде апраза трибуналдан бана классенглар заяды. Приппе газелден халын келемари дүзүбүлек. Меле келемари, чынласа да пан плескилейт. Вара замда алпан жадраптан да шушлазын деп меле хадип Иван Васильевич та каламас. Абла хайде билмес буде деп бұл машинista пызык авторитет, бұл школ директоры тадан деп ахали учитель надамар. Вара замда шуштурым Иван Васильевич та билмес пузасын, чевашхал история, авал история Игамда примес будезем. Ара самда алып пендетерсак бара тумадур. День юсеситсе бренди дугая пузасын. Тивашхал история сирса кадардан берем. Тересур. Анатолий Никитин мискешин тогда пиде камалла беписине Надежда Никитина бейкишне вот хайн ушканне bizim yandaштысе хазяндам матыцал прасе. Яндаш махвал, халинди историк пекаласапул, пиде быск придержлес мах, авал ез махвал. Пан халяк хашпаризем цархине килмар, легензем озаларис, яндаш махвал озаларис, полпать, сене смахвал, питик придержлес мах, яндаш вал пызык придержлес, пер сержив сини, тинне придержлес. Вот самба. Денеш фаран девол. Денеш путике калыбы. Юнаш аял десем мавулдарат бол. Пырдыр хайфсе жиденесен. Хайфсе жиденесен. Аяндаш бол самзен калыбы бол перпачал хра. Пер срыва бурнаган сабла. Пузык поддержка смах сяб смаха упранышын. Бол смаха поддержшын будет хаш присум без смах. Шуптизе егаласы. Вазем сак смах упрас сабаян гунда. Вазем сак смахи ядрать. Телевидение, радио, расширение, и сравнивать журналов. Дебиден жредалзым хайгалашан жабик пиде пузык пельдершлеш тунышын. Механика шавахта сиренбе юргеве батне даврынарха. Изир Анатолий Никитинба палаштыня заилер хаврын біреміш юра кевелені ғышын еплерек савынды жинден галасы барып беді. Сабланде, ол біле бұзасында епіндегілері историялы романзем пызыкал бұла ябылзем жина савызыне епе чунра бужиня вот мани роман сирзаларан да чунра демска сиксадватте сирза уран самбек лекала бір троллейбус автобус бабуна жуне старобин кайна жуне сирна чапла бізне стузал мадрашадып Анатолий Никитин ман савызыне суйлаза илни уйрмах цанмалда юрусинтен березак ургамыстын прастабыты. Ага бол биле яндратыч бол замыскерле хабартланса, тавансыне пухса, тавансыне сиклензе кайма пулжаган юрбек ябнахамда бизе юрадады. Сәл юра сирдашын табыдывады. Самбанды тады билмренде слез келет, бір-біріне хавгандарса, пулса,
Сабла вот бір самба юргесин юроту сабыдым эврумба кашнител бул унба кашнител бул закаласти машин уябек булна. Тогда больше размасим же. Юратны кураганым. Чевашин искусство жинезем галарыма малы дызатпыр. Аз элгере деп перен кереге хужизем Анатолий Надежда Никитинзем, перен кереген сумлыханы, чеваш халық ширавши, юхма миши. Ургамаксем драшты бардатса юры, халықра пиде анлы зарылны юры. Она педим халық юратса юрлать. Сені жіне духаган зенеде яғанақ тобылын алы жүпса сайращы. Шак юрын выртынлық не білес келет. Мен жынға она чеваш халығы пиде юрадать, хизеплет, бір керегереларны чүнде пурде бірле харысын комылдан юрлашы. Шагайдыва мағдан сире бараспыл Анатолий Никитич. Меншін чеваш халығы езір юхма миши завезем бешірні юрызенден ургамақсем дырашты бардатса юра уйрымын келіштерет. Ну, күн бергемен қалазақ бармаланды. Паллах, и бір композиторзем юры кевелен жүхне, Паллах падимбехында тишке забыға паршав, сыввезем жинеде. Ну, уйрмақ еп композитор болмай, шакна мұндабында уйрым паллах цағварадып, кунда энергетика да булмала, сувезенче анда содержание де булмала. Вот чанай бір шуда илзе бара, те бір год пағапырынде халық енжен. Енженде халыға кележет бұлзасын, ку малала тұзапыр ку юра бір жәмбе кебелен жүхне. Вот. Енженде келешмес бұлзасын, ебір күна айкине ғварапыр. Но шыпталып, шак юры бірге қалыс бұлзасынінде, ургамасын тырашта бардатса, Надежда Ванба, ну майт, забахама хамар тілін, кая дегу юры халық ұшынже, каймажи дезе. Вот шамна шуда илзе бір, қыларды марданде. Мәшін дезе, күнда выхватта бұр, күнда содержание бұр, күнда философия бұр, күнда падимбех, шак юрра Михаил Николаевич Ширзабельдерне. Надежда Ивановна Багаембегова селерха. Сире Анатолий Никитич шак кеве премш илеттерне. Нигамран Малдан. Междезесене зерунан чижи ущенны юратны можере композитор кевелезесенех хыйын чижи ущенны бе она пайлашын шак туюма. Вот шак кевейтлене жүхне сирин жунра еплерек туюмзем хужаланжеш. Минле хаваландардыр езер Анатолий Никитич шак кевейтлене хүшін. Кунда деп хамкаштах урухлерих калашан альбина. Ку юрра еп Анатолий Никитинуна Уфара консерваторин чеверене жүхне жирны. Еп піррем житлеген булман. Еп Анатолий Никитича мен кышта хушма хамын шуғышсыне анча хушса каланызем полны мана хый ширны юрыне ол ундан Уфаран илсе итлеттерче. Еп савынадып Анатолий Никитин вол хын юррезенче юхма мишибе перле тачы шигынса эшленешін. Кунда юрба юр кевебе сова перле пулны пиде вырынла юрызенче юрын композиторын тептелеве вычха сова суйласа илсе шав сова кеве хывыса шак кевене пиде пызык выйхыват парса халық патне илсе жиделесі. Композиторын тептелеве шав десе жукладып. Мүжін ургамақсем табырдатса драшакымбек энергетикалы юры болчывал. Мүжін десесін Анатолий Никитин хыйдигаларе пушкарт 3 шак шучандалық ховачы земдевна пулышыш дезе. Онды халықта, онды шарземе бірлештленевітха. Тада Михаил Николаевичын соввизем візем халыға пиде шивых, кунда халық чын чуваш халығын сынзыбачы, сынаре, шак чуваш халық таппи, тап садрать, чунхавал таппи, табын садрать чакында, onun соввизем ытларах міншында да кележеші, кунда шутчандалық па, шиғындарса бұрат нумай соввизене Михаил Николаевич. Шак шунчандалық пулы мезем візем хой воеватьха, хой земей. Шавнавыл чеп вырына хурса, кыдартса барса, халық хойын шухышне ежынать. Юра видер итлезе. Шамбек пульче ползасын вара Юра малалла каять. Ургамақсен драшта бұртатса, шакымбек вайхыватла Юра.
пульже тезе жутлат бір, ебір хамыр малдан, хам малданақ хақ парашын мар, кона еп шинзем хышын галадып, нумай шинзем итлене дырық, ончук янчақ юрзем кевелеме пушланы хышын, шинзем калачыш. Кунбек вайхаватла юры пирен сағалчыға, тавақ шағынбек юры журалны жын тезе калаган земде нумай болны. Вара хальшул земитнемай тишкереп бірде чынақ таку юры уфара вренне жоқне журалчы. Онда пірреміш юрлагане он уфа пушкар чывашы зенжен болны. Галина Кириллова юрлаза бачылна, онды пушкар чывашы хирареме. Хайку хамыртар хранға был, анжақта онда тепление был, онда хайне вале можыр допны, онда эшлеме бұшланы, Анатолий Никитич юрызіне юрлама бұшланы, она шанзабаны, вара кунда келсесін, пірреміш юрлагане жау бөлчі, вара кунда келсесін, Шубашкара врензеп дерсе келіне хышын, кундай бір, она Елена Османовна шанзабадымыр, вылда хайын пулдарулық, ені бешак юрына, пиде анышлы сынарласа бачы халық тадағына ежінші келештерчі вара Шагымбек вішсе дұқсагари бөлдесе ұшқыладып Шакюрра. Тавақ Михаил Николаевич сире Шагымбек сылы ширны жын халыға шивық был, пирін хамыр бұрын жоқне, хамыра чываш, чын чываш тезе ежнат пұрбылзасын, чываш халық вали, ұтларақ та ұтларақ, шенеренде шене хайлавзем каларсақ пумылы. Михаил Николаевич, мана шак сывыри ургамақсем тырашты бұрдатса дергезем пидегелешеші. Шавында чынақта темле вайғават бұр. Эдем яланақ ургамақпа юна жар бұны. Анавыл пұрнышыра пулышса бұны. Сирин жунра, сирин бұшра. Шак ургамақсем тырашты бұрдатса дергезем мүллерек тепленжеш. Савы туға севыл хайнеғай чунран тухсасын гана чындан Шолбушбек. Шолбушбек платон. Вот ман атте биде мен лайықла жазым усратсы сынлаза чынжын агада ирағым вұртнала жазым менде вот пізікізіне атте варзага итсен ялан хамыр умра аттен ургамайсыне курна. Сабытты бұрдатсадын не. Ку савна курни хайнеғай аттесін және мен ажазунеде кайранданде ялан шуышланым, барсыра вильнебенде он білді принеші жасыды бұрым қайран. Вот сабия была, ялан чунра бұлна, ондан бара цеваш халышне ти вұрдіне ұпразақ вараган бой был таванлық туйме бұлна. Вот таван зеймір яланда таван зымақ, сәбі байлы иге ұрғамақсым таван, вот иге зымақ бірлешінзе, халыға сивық зымақсым бірлешінзе, хайнеғай ургамақсем ымыртса бістегені бек мансақсыл бол чунран тұқса кутсіне үкіне. Вырынды бұл жыл. Вырынды бұлна. Тада композиторы де жыпта вырынды бұлна. Самданна деген. Конда ебіде хұрсағалашын кыштақ бажыр шүтчандалық па, шиғынны дерім, шүтчандалық па, Михаил Николаевич, калары тованлық теп вырында дырайды. Бірін хамырында пірлешмелі, тован зембе яланақ пірле болмалы, тованлық бол, каллех биді бұзық вай, пуянлық вай, шак бірін тованлық, чывашсем хушынде ширплензе бұдыр, адаланза бұдыр, бірін шак библері теп шуғышсем бегех, бірін чывашсен шак тованлыға упраза бұмалы, сықлазақ бармалы. Надежда Ивановна видела их колоры. Вот цанласа да Молдане Анатольева Балашым бар кайран, Надежда Иванова Балашным кайран, вот Надежда Манмужарба Балашым, Иванова, вот цанзан мызем тусем бір-біріне биде юрадасым. Вот туымда пире бір-бірін батен турдад. Ебір иксімір Анатольева Юнашар кала бір-біріне аланы канамар, Надежда бір-біріне аланы мар, пирен семьязем бір-бірін батен турдасым. Ол цанзан дыванлық бол, сан туым. Савдуымзем пәден бесак савар кәне бұл сәттура кәне бұл дәдір. Чынақтан де чеваш падеваш келіштерде бұрынзасын, чеваш еліне малы тысса бұрзасын, ажазыне жау еларгене парзағы барзасын, чеваш некшанда бітмес. Теріс қалады. Менех юратны бұраганым, халі вара, ибір занба, ұрғамақсем дыраш тұбырдатса, юруба паллаш бұр. Бұл юрысыйды келешесі бір шанақ бұр. Пирімбе бірле юрлама бұлдарадын.
Нечегеш пуштарамсан, пөден жегеш чери саванай.